Right, Motagari, Wamiru TV mbitikirembe dhiru ngitonya ndene nkathiti cieturu kirirwo na arua twethirwo tugitagaga uria mantu Jakari rukiriruru karatasi gako kambere nkathiti The Daily Nation ngategera nkona mantu gathumba ijaandiki kirugono rwatu katho tukiona karatasi geto gatwire ni rugono rwegie National Drama Festivals ira chirigiri kwambiria ntukwe na arua National Drama chikethirwa chikiambiria ntukwe na arua tukona rugono ru karatasi ne gatwiri karatasi ne gatutano tukethirwa tukiona rugono rwegie mbithukiro irera umire ntukwe goro kiri kanisa ya mwana muche munene ja Nairobi area oro ari munini wa rais Rigathi Gachagua arari kiri kigongwana ibarethera bakiumiriro nige kundi gitukumenyekana irugono tukatha tukirona karatasi ne kau ne gatutano karatasi ne gatuka tutatu Donald Kipkorir tukatha tukionaga uju ni wakiri umunara muche Nairobi ngakwere imbia thithetie na muthie karatasi ne gatutandatu na kamo gwanja ikaina rugono rwegie mitino iraithiritwe gitana mbere na kuonekana aja nthiguru ya Kenya twambirie na ndengono cietu cionthe rukiriro na arua na nkambirie karatasi ne gako gatwire ndene nkathiti The Daily Nation baruga talent battle as a drama fit begins nande iguchindana kiri yewa biambayo mbili kana bia ritoba chukuru che secondary chukuru che university na college barabethirite kana beregeri kwambiria National Drama Festivals ntuko ya narua nande ntuko narua Motageri wa Miru TV niro National Drama Festivals chikethirwa ichikiambiria National Drama Festivals hizi ikethirikana ara ntere cha Nakuru ileta the 63rd edition of Kenya Schools Colleges and Universities Drama and Film Festival ireka thithika kiri ntere ithatu na Nakuru Lions Junior School Melvin School na Menengai High School ntukwa na arua ke baraba kadhara bakirugura kiwanja kugatha kwena shukuru ya Kagagaos iyo Metamero County Kagagaos bakarugura kiwanja ntukwa na arua na Barena Corvus ikumenyekana ta Theater of Dreams Kagagaos bakarugura kiwanja Barena Corvus ikumenyekana ta Theater of Dreams nyumene bakathingatira ni Moingaos Barena Corvus jikene ta Wambo afu State House Girls kuma moshimonano ja Nairobi Barena Corvus jikene ta Soliani icho shukuru chirigeri kurugura na ruma mithako eje ya National Drama Festivals irika thithikana ari antere Nakuru ibatarire tishukuru kathomba irachikethwa kana yachi qualify tagotonya kare national na irikethwa chiki present ngona kuna baba na nyamera gutwa njia za panya kuna Corvus nyingi chiriaza nyingi sana kulingana na machukuru jaraja ombete gukinyamonka final ya National Drama Festivals kuma nyamantu ja unazangiza maingi okadro gichonera ndene kathite The Daily Nation karatasi ne gatwiri mantu joja National Drama Festival karatasi ne gatuka tuthatu kwena mbicha ya wakili wijike na monona ara nero wijike na monu wijike na ta Donald Kipkorir wakili wijike na ta Donald Kipkorir ukona rugono roe karatasi ne gatuthatu ni ara koti yemwe iraugere county ya Nairobi ni batara kunenkera Donald Kipkorir 1.3 bilioni imwe gatanta ithatu ichio county Nairobi batara ku 10 milioni billion ichio county Nairobi batara kwethira kenenkera wakili uzo ijikene ta Donald Kipkorir igetumi kethe county ku wozo ikumania kana county Nairobi batara kwethira kenenkera royo mbecha hizi ciemarei ire gwetwa legal services legal fee ya kwethira nethire akirungamira county Nairobi kiri kesi ijere kesi emberem ni egie military land ownership na kesi ejire illegitimacy of the City Fire Brigade bylaws Donald Kipkorir nedre to kirungamira thirikari county Nairobi kesi ejire nande gukerekana na batera kutira na kuriwa mbecha chemunganajo 1.3 billion kulingana na koti nene itongeretwe ni Judge John Shingiti iretherwe ikira thirikari Nairobi iretongeretwe ni Governor Johnson Sakaja gutigira ne bakuria KTK Advocates ira ni law firm ya Kipkorir mbecha ije kire ntuko 60 chejete kwa kire ntuko 60 chejete Kipkorir na batera kuthirwa akuriwa 1.3 billion ni thirikari ya Nairobi okaratasi oko gatutatu tukona rugono rwegie mtomora ukurikana ari manager wa banki
manager wa banki uria abutiro ngugi kuma 2016 koti niretikanirie netagarira kubuto ngugi kwa manager wa banki na abutirwe akirikanaga neka agwatire umwe mwandiko wa banki uria gute kubatara ireto sexual molestation na mugwatire na njira ireto kubatara na nandi koti niretikanirie netagarira banki kubuta manager uju lakini agitata na manager uju ntumurume uju ro ari manager wa banki augeta wathithirio tu erege ntwagotana gichonko friendly interaction nyuma ya ntuko yawe kuthira bwega augeta weka tapile akikana gaga atongertu madam ere friendly interaction gintu kira na nikirareganirwo akyo na kwerekana age ni sexual molestation na nabatere kubutongogi ore abuturwe mwaka ni 2016 manager uju arunge korongo gintari kijiri cha April 2016 nyuma ya kwithirwa kwerekana na agwatire umwe wa employee kana mwandiko kana tela wa banki izi amutonga uria guti kubatara rugono ru karona karatasi ne kauri gatatu karatasi ne gakwa agatona baruga why Ruto snapped 2 hostile areas on Mount Kenya tour Niki Ruto aregera gweta ntere imwe cia rugarirwa Mount Kenya nukukurio rugono ruru karatasi ne gatona baruga nyuma ndio nga Ruto entuko ithandatu ndane rugarirwa Mount Kenya baruga ndio ngeze netheritwe ikibangwa ore gukubatara nikenda atewete ntere ira kethirwa akiugerwa ambu ire gwito heckling kuringana na rugono ruru kuririkana rais na ugete akethirwa akiriongera ntere mwanya chenyere Murang'a Laikipia na Embu lakini ntere imwe na aregera gukinyagia icio nikira gukurikana kuringana na intelligence ira ario aregera gwita nontu ground yo yari hostile ka itare atende kwa togeni ora gukubatara gogo jeta kagita na kara ko dire tokore na nkuchenyo gategate kara isule Ruto na ora wale munini wa Rigathi Gachagua muno rugari rwa murima kana Mount Kenya ke kana Kenya Ruto atombera ko dhira gikinya ntere cha Mathira na ara Nyeri county naino Rigathi Gachagua aumete ko Ruto na aregera ko dhira akiriongera nteriji rugono rukaro na karatasi ne gatona arenya bone ni bambe batongere barabathi ngatera na Ruto areke mani ishungwa mujumbe Eric wa Mombi bombere ko thaba kiuge wa mbuni akari kukuririkana kire ndionga ya rais ntuko ithandatu ire ariongete rugariro Mount Kenya kwena ntere kidogo aregere gukinya nikenda ku avoid mantu jaunda gutariria Raila Odinga na ugete ate 2027 ODM karonge kamutora bagacindana na Ruto karatasi ne gatona ne okona rugono ru Raila ODM will challenge Ruto in 2027 Raila ugete ndene karatasi gatona gathiti eto na ru the Daily Nation mutongero kiamake ODM Raila Odinga uria wethiritwe agitonyekire ngwataniro na Rais William Ruto na ndena araririe na uga ati kiama kia ODM gikethwa gikireta mtu kana candidate uria kethirwa agicindana na Rais William Ruto ekire kithurano gya 2027 gogo jitakagita na kara Raila aregene na report ya kuga ati wenethiritwe akigwatanira na thirikari ya Rais William Ruto na ugeta wakira kibathithire bari ODM abanenkanire experts bara bagaitanira nguge na Rais William Ruto akirentu kwa Jumamosi Raila Odinga na ugeta ngwataniro ya kiama kia ODM na Rais William Ruto ingwataniro ya kureta thiri ndene nthiguru ya Kenya rugono ru karo na karatasi ne gatuna arena ndi Raila Odinga ugeta ODM ikethirwa ikirongeka muntu uraba kethirwa bagicindanira gite kia urais na William Ruto 2027 karatasi gakwa gatutano Gachagua accuses IG Kanja of blessing Mwiki charge kills ntukokoro Gachagua na arare kanishene mwe irenga kuthomera jam barugora ari munini wa Rais Rigathi Gachagua none nie kumeneria Inspector General wa Borichi Douglas Kanja ni nyuma mbithukiro ire rumira igoro ndani akaniche mwe ire Gachagua arare nara Mwiki Kasarani county ya Nairobi ni araga nera barabara kanete Gachagua kana kadeba Gachagua ira bindire baringere sasi chieguru
nikenda bakenga gikundi kia mbeu mbithi barabara tonyerere kanisa ya Presbyterian Church of East Africa okona rugono ruwa gikundi kiki gigotonya ikiratumire ashirika amana gachagwa na tongera bange bangangana gwichitha na kuringana na rugono ruwa karatasi na gatutano gengatheti yeje The Daily Nation baruga gikundi kiki gikubaithukira baraugaga tunataka pesa wapi pesa yetu ni barauga gikundi kire kirabatonyere baraugaga tunataka pesa wapi pesa yetu Nirana ndega shagu onekene kwetana mbere na kumeneria Inspector General akiuga mbithukiro yera umere na kinya bikibiki imwe yethwa etana mbere na kuezwa na ngari chega chagua chiethro chikiringangwa Niraka shagu araugere kinya kwathro gituo kia polisi kia Mwiki Police Station kiri kilomita imwe ke kuma au polisi batro mbere kuiza kubatetheria na ndeno onekene kwethro akimeneria mbithukiro ezi na ethirwa akimeneria mono Inspector General wa polisi Douglas Kanja rugono ru okaro na karatasi ne kauga 5 karatasi ne gakwa gatutantatu karatasi ne gakwa gatutantatu irugono ru egie manto zege mitino ya barabara Waziri wa kamati kana transport CS nande na ugete alkoblo mutegeri wa Meru TV ikama chini kare gatumero barabarene kima ndereba ukero ko ugire nikienda ukamanyikana kethera no nywite nchobi ire to batara ire kurukite kiwango kia ugo gwitithia ngari so no toma mitino ire dire to kiumira barabarene waziri wa mantojegie okamati toran transport CS narugire nande alkoblo ichibatere kuthura chigicho ku barabarene ngakothomera rugono ruro mitino karatasi na gatutantatu baruga at least antongirie mwe egana rimwe 39 1139 people ibethire tabage kwa kile mitino ya barabara kile mieri 3 anto 1139 ibethire tabage to robo barabarene kile mitino yeje ya barabara kile mieri 3 that is kuma January monkaira mweri jo March mometo zirite mieri 3 kagitene gaka kulingana na statistics related to National Transport and Safety Authority irejikana monota NTSA amana maabitha ba polisi bagwete ati antabapangirie mwe kana 1139 baraba kwete kuma January tariki yemwe monka March tariki 31 ibakwete lakini last year bari 1166 kile kagita ka period ya mieri 3 kile mieri 3 izidi pedestrians 420 ibedire tabagikwa pedestrians na barabara itagana maguru barabareni ibedire tabagikwa kile mitino ya barabara kwena mandereba 83 ibedire tabagikwa ego kuthomera mutageri iko kagita kam mieri 3 that is kuma January monkamati mwoko juju pedestrians 420 ibateto turobao mandereba 83 mandereba bangare 83 ibateto turobao kile kagita kam mieri 3 Passengers baraba idagero bakamatini ngari hizi passengers 189 ibedire tabageto turobwao 16 cyclist ibaraba gotana baisikiri ibateto turobwao barabarene na nkuruki 301 motorcyclist baba nabwe baraba itangana bikibiki una statistics rere kite kuritokeri mieri 3 iziri bikibiki 301 baraba kuite baisikiri 16 passengers 189 mandereba 83 na nkuruki 420 pedestrians baraba itagana maguru barabarene komani na ontopopo na ndeni waziri wa mantojegio kamati wijekena to David Shirshir akiaria antarecha bometi ntuko yagoro na raugire nande alkoblo ikethura igechokera na nkuruki bakadra bageka metaratara ngia gutigira mitino ya barabara ne kwithirwa ikieberwa rugono ro erwegie mathabu jojo ndejora ntobedire tabageto torobo kwa kagita kameri 3 kile mitino ya barabara okaro na karatasi na kauga tutanta karatasi na kama kwanza Nkaditi yangu kuthomera kagita na kaka na The Daily Nation. Betraying the youth, jobs for those with godfathers. Karatasi ni kama gwanja. Kuna kudirikana na ndengo kwichi cha thirikari muno chia walimu na chia askari utumba kuthroge chiona kethro tena godfather. Ibaje nangerekano ya mtu olingi mbicha zo gwetwa Gerard Kongo wa Maiza. Ngakothomera rugono roro mtojo.
Gerard Kungu wa Maitha baruga na igirue akenete muno kagite na karare ya miaka 25 na bobo ni nyuma ya graduate kire University ya Kenyatta University na degree education a graduate 2015 na kile athomerete mathematics na chemistry education, yani gwita kuritana mathematics na chemistry ni athomerete. Wa Maitha kuririkana na thiritwa akigeria muno kuchwango gikire thirikari, that is through TSC, na ethirwa atikumiona ni arana nde andikire kire chukuru through kana under board of management ari mabaraba etwa ba BOM ni ombera kuthirwa akiandikwa gwitana mathabu na kinya chemistry. Aruga kana kuringana Wa Maitha aruga wene thirwa agitu chiringi ngiri 100 nikenda akethirwa akinenkerwa posting ya TSC anethirwa ngiri 100 nikenda akanenkerwa posting ya TSC. Aya nakyo akwagia mbeche hizi aruga kagita na kara andiki BOM kana andiki cukuru atandiki thirikari na inyairu muno kiuriti ngugi anenkerwa subject lesson 37 okiumia na normally abatera kunenkerwa lesson 17 na muchara joro onaga ona chiringi ngiri 16,000 per month. 2017 bado jera ndatara kuona ngoge kere thirikari na ngategera nkona nkanda gweta nambere kidogo nturo kono rura ja mutegeri aruga na kwe antobagereti nyakumwiti ya mbecha agenda atonyithwa anankora baruga ya TSC na kurikania athiri ya 2015 no mbere kuthira akiriza ngoge iche chukuru no tonagira ngoge thikwa na remero kwandikwa thirikari na atonya kasho jobs na mono ngoge iche mujengo ari foreman na nde mtu ujo gutwa Gerard Kungu okona na ringi mbicha zari ndukene na tera rugora nduka na imo mwalimu actually very qualified athomere degree education ya mathematics na chemistry and monkuma 2015 monkera na nde atomba kuthirwa akiandikwa na TSC kana thirikari gintu kira gitumite na nde we arugurite nduka ya kwendi into bibia kawaida na aruga karunga mageteke MCA no nto wena arekanira mantu jo walimu na iretwa giving up kiri mantu jaja walimu erugo no karo na uru ni ati ora ngoge iche thirikari che walimu na che polisi chikwana godfather kana china thina guthira mtu agichiona ukiandikwa ni thirikari na tukwandika mtu beja nyacha ethirwa kithoma but mokera thai kuma 2015 monkara thai monkawe ethirwa akigera njara arugura nduka lakini no mari mwalimu very qualified mwalimu kuritana chemistry na mathematics irugo no kidogo tero gukenia okaro na karatasi na kau ka mugwanja ngerekeria ngathetize gikundi kia Al-Shabab kuririkana ibaragerete kwithukira kambe mwa polisi na ara antere Chelamu. Gikundi kia Al-Shabab baragerete kwithukira kambe ya polisi na ara antere Chelamu rogono karona karatasi negetuge 10 kuririkana maabitha abo kanyani barombere kwithura bakengatana na benga na bachinda gikundi kia Al-Shabab kireke kuririkana kiragaria kwithukira kambe ya GSU irere ntere tia Basuba Lamu Boni Forest. Al-Shabab baba bariga kwigaorania kiri kundi bithatu ara nkuruki baragarire gutonya kiri ntura ya Basuba kana Basuba village na bomba kuthura bakengwa ni mabitha ba National Police Reserve kana NPR kukuririkana nande Al-Shabab ibaragaria kwithukira ntarizi lakini mabitha abo karia bomba kuthura bakengatana na bona babenga na babeberia mbithukire witikete na mbere na kumira karatasi kauge 10 niyo kona rogono ru karatasi ka ndome ngono chinka thiti ya The Standard ila tudora tugichokera Standard karatasi ni gatwiri rogono ru ikashagwa aurare thino akithukira ntuko yagoro na Gachagua ugete I will not be intimidated. Gachagua says after going to storm church. Gachagua kirinka thete The Standard otarogono kuthomera kirinka thete The Daily Nation. Nira Standard ni kuga Gachagua rugere atumba kwethiro akimakua. Gachagua akiaria rugere what happened to Mr. President? Already imbia gukarekira rais. Antoba kanisa makurombere ende nande igwa gutumana beja kwethira bakithukirwa ete meari yakwa ni meari ya ora munini wa rais Rigathi Gachagua otoroko na karatasi ne gatwire ngatheti eze ya The Daily Nation
Gachagua nonekana kumeneria bunene Rais William Ruto none ne kumeneria bunene Governor Nairobi Johnson Sakaja non tabambithukiro irero umire nara ikiri kanisa ya PCA mushoja Nairobi aria arari mugeni ndene ya kanisa hizi. Karatasi na kwa twere Kalonzo Musyoka na ndene reta Rais William Ruto agechi eberia wathanine kana resign. Na popo no nyuma ya Muturi Justin Muturi kuga ate Rais Nedrito ake kwathano na nkukumo. Kalonzo Musyoka rano mutongero kya makawe pana ndene Nedrito akira Rais William Ruto ko resign na goche beregetene nyuma ya wale waziri Justin Muturi kuga Rais are unfit to be the president. Rukono rukaro na karatasi ni kauga tuiri karatasi ni katutatu rukono ruege National Drama Festivals irangu bidhero kutandiki karatasi na The Daily Nation National Drama Festivals chama chukuru ikedro ikiambiria ntukwa na arua na ara antareche Nairobi rukono rukono karatasi ni katutatu ruege National Drama Festivals. Experts warn new budget will increase taxes, deepen poverty. Ataramu na adhoji ibugeta tembanje terere kuthoma 2025-2026 ikedrwa ikinyeria Kenya nkuruki kulingana na rukono rwa karatasi na gatutantatu. Ataramu baba baruga budget terere ikedrwa ikithomo budget ya 2025-2026 ikedrwa ikinyeria Kenya nkuruki na kinya kuongera umaskini irego to poverty. Kukurekana kuri no gwa gagitana karago kurekana mbanje tirega thoro ikithomo ikethirwa ikinyiria Kenya bunene ikiri muturire nyankuruki arabari na kinya kwethirwa ikiongera kana ikidepend poverty anto kwethirwa bakithange kairo gono karona kana tasi ne gatutantatu dene ankathiti ezi ya The Standard karatasi ne ka tunana na kenda ingono chia mwanya na nkethirwa ngikutaririe chi ingono chia mwanya ire chiri aja kuna family mwe nterire kuizi nterichia Wasinigishu County kuna family mwe nara nteriche Kamagut Wasinigishu County barabara kile na kumbura ndauga kumbura igwita mtoro thiki ithe waora wa thiki 2010 abaumbura mwerejwawe munda kire munda juju no ntobon kuchenire chithirita chigita na mbere che munda kurerekana ikorana kimakania nyuma ya family mwe nteretse Kamagutu Wasinigishu County ko Exium kana kumbura mwerejwa ithe ura wa kwire 2010 non tobade na chimunda jura bedri tabage kurukira kuningana na karibaba bara service baruga barokire na kimako giki nyuma ya mwerejwa no watanui kwethura jo kiumburani ana baba baruga kwe mtu wethiretu akigere ko batunya munda jojo na gitumi kiao kwethura bakiumbura mwerejwa ithe baruga ithe akinomba kwethura akibatetera na nde barajumburere na barugere mwerejo bageta baithiruka ajukie polisi keitobe polisi nikenda bategatunya munda jojo. Okay. Irugo no karona kana tena gatunana. Ibarari kire no kumbura mwene. Na barombura bakiuga bare na wetekyo. Kana baruga kwe mtu wethire twageta na mbere na kiriko batunya munda juju. Na ndike to barombura mwere jom. Karatasi na gatunana. Karatasi na gakenda. Abitha wa polisi na waragete ana badatu na kinyawe ethro agichuraga. Karatasi na gakenda kathitini ya The Standard. Abitha wa polisi na warithire twakiuraga ana badatu na ethro agichuraga. Kiabane kiumirete nteretia Kagoga Homa Bay County. Na babo na nyuma ya abitha wa polisi gutigira akiuraga ana badatu na nyumene amba kwethro agichuraga we ari wengwa. David Okebe urani abitha wa polisi we attached nara Marsabit police station arethirwe akwite ndene ya nyomba nara Kagonga village Kadhimu East location Rachonyo West sub county ntuku yegoro aredekana arethirwe agichuraga nyuma ya kwethirwa akiuraga na bathatu nyuma ya kubekira sumu gia na bathatu papa umono miaka 6 ongero miaka 5 na ongero miaka 5 kurerekana gitumi kiria abitha ojo polisi aroragire ana bathatu na achuraga ibethire tabarira nkuchani na mwakuru wawe na nkuchani je atumira mwakuru wawe au kanyuma bakuthurana ajukiana baba etabo kwao nyume na abitha polisi ojo nombera kwithirwa akithagana na ajukiana baba arana ndi arambira kwithirwa akiboraga na kinyawe amba kwithirwa agichieberia kana agichita utoro na agichita utoro hiro no garona karatasi na kau agakenda oni nkirekeria ngathiti cia to nkirekeria
kuri na kiaba na kuri na ogwa nyuma ya kirege kurekana kuri na ongereku wa teenage early pregnancy, yes, bibi ni iu bya kureo bya nabanini ongereku bo muri moja mukingo ibikona ni aja muno kiri ana baraba goto adolescents ni ana baraba reketi na kwamberia ko bale barede kare kodirikana ndi muno kagite na gaka ana bare holiday cha April acha de bedra bagi kali ana ba muno ana bakatakata miaka 15 gweta 19 miaka 10 gweta 14 non tona ndi kodirikana adolescence stage ne gotuma ana baba bakadra baki ana gento gweta ale pregnancies na nkuruki HIV infection ichidireto chikiongera kwangarekano ibedreta bakionania ati ana barabara adolescents population yanda barabara adolescents katika miaka 10 gweta miaka 14 5 million, yes, 5,947,870 baba ibarabara adolescents katika miaka 10 gweta 14 ana barabara adolescents kuma miaka 15 monka 15 to 19 years 5,670,020 kwa bonde 5 million on tuko emogo kuro konjo on tuko mojo ana 60 baba adolescents na kodhomera katika miaka ya 10 gweta 19 ana 60 ibedara bakia wata muri moja mukingo every day 6 adolescents katika miaka miaka 10 gweta miaka 19 between 10 to 19 years iba kwedra baki wata muri moja mukingo 6 every day. Every day ana 691 iba kwedra baki wata yubya kuleo kanera igutwa child pregnancies ibi kwedra bikiri boto ajande guru ya Kenya kunda kuwera kiri muri moja mukingo every day 6 adolescents iba kuwata muri moja mukingo lingana na research ready tuaza na kiri mantoza ki child pregnancies every day 691 child pregnancies ichikuripotwa huko no karona rora azama karatasi nege 10 ndene kadeti ya The Standard bukinyira untena vonge ngakulikani ntukwagoro ndegoro Kenya ni ra oro ndegoro Fiji egore korale na finali kire barabendete muthako ja rugby ntukwagoro ndegoro Kenya ra champion na Fiji kire finals ire irathithikana ra Singapore erale final ya Singapore Sevens ara ndegoro ya Fiji irombera kwithira ikiura Kenya kire final na ya Kenya ira uriro 12-21 ndegoro Kenya ni ira uriro 12-21 na ya chindwa kire cup final ya Singapore 7 irere titana mbere tuko ya egoro kumenya jau na jange nkuruki chigurenka theti The Daily Nation chigurenka theti The Standard chithomerengo no ichonde na ukethira ukimenyaga ure mantu ja gwita na mbere oni nkethira ngechokagira na mantu jegie turinge ime tuthuje tutegere mantu jegie tongere bandikuru ya Kenya na Kenya tutoriwo kuthuja na gutegera mantu jegie thirikari zi account namba 10 ira ne thirikari ya county ya Meru inchokere tandane mubango choturinge ime